Hindi ya mucemanio uria ukurehete hamwe atongoria kiama-ini kia Jubilee kaunti-ini ya Kirinyaga matongoretio ni aria marahitanira tigiti wa giturwa kia ugavana Peter Ndambiri na Senator Charles Kebiro hamwe na mbunge kuma kaunti-ini ino niguo gutuithania no ugakorwo akirirukia bendera ya kiama giki. Atongoria ya mambiriirie na kuhurira ndebe mutongoria wa kiama kana Kenya Martha Karua niguo kwamurwo ta munini wa mutongoria wa bururi ngwatano-ini ya Azimio la Umoja makigathiriria Karua ta mutongoria wa natungatira bururi wa Kenya na ndari anyitwo na karoro ka ungumania. Martha Karua to be the deputy president of this republic. Na maundu make ni meonanitie ndena historia ya ofisadi ni mundu steadfast na ni mundu toy angeteithia Raila Amolo Odinga ukinyuki kinya riu ringi tutira front Martha atuike deputy president tondu turi andu ma Kirinyaga ni kurora bururi witu ri wothe tukarora history yake tukamenya wira uria marutithanitie na mutigaine na Ngai ya muige handu hega matuine mugathe Mwai wa Kibaki. Martha agathoma kwi Mwai wa Kibaki muno makirio undu wigie utunyani kana undu wigie corruption agakorwo corrupt free. Riu maugite wona Karua cagurwo ta munini wa mutongoria wa bururi ngwataniro-ini ino megukorwo magitabania campaign guothe gicigo-ini giki gutigirira kura ni ciingira gikabu-ini kia Azimio la Umoja riu makihinyiriria icigo iria ingi gutigira gitaru kia Mount Kenya mweki uyu ni undu ungikorwo wa giconoko muno tukiuga ni tura celebrate 60 years ya independence na tutire twagia mutumia ugukubiriria gite gio thamaki twana ta Kirinyaga turamuve total support tukauga aveo gite kia deputy president na tukumira ithuothe na maundu mothe ma Kirinyaga kana Mount Kenya megucenjio ni mundu umwe Martha Karua atuika deputy president. Na hari uteti wa giturwa kia ugavana kaunti-ini ya Kirinyaga kiama-ini kia Jubilee atongoria aya ni mahithuritie ati miario ya uria ukarirukia bendera ya kiama kia Jubilee gituri-ini kia ugavana ni tuithanitio na wikinyiria muthe wa rucio ni magakorwo magitangatha no ukarirukia bendera ya kiama giki. Na hari mucoro uria ucoretwo ni uria Senator Kebiro na munini wa gavana Peter Ndambiri makagayana thirikari umwe ari gavana na ucio ungi munini wake. Karathi turauga atiriri tutire ndo mwaitu atuike ni aruci na nikio turagia formula ya guthondeka maandiko maria magirire metagwo memorandum of understanding iria gukorwo ikarirwo thine mawakiri igaikarirwo thine eminent people ya gutuma ithuĩ turute wira no horo wa gukora na coalition government kana tukagayana thirikari manyita mbaru nigetha mathondeke Kirinyaga matutongorie me our leaders, political leaders, umwe governor oge deputy nigetha Kirinyaga tuhurane na maundu maria maratugia makwaga maendeleo na kwa kugitira indo citu. Ihinda-ini riu nake murugamiri wa atumia kaunti-ini ino wa Ngui wa Ngirici uria urahitanira giturwa kia ugavana na tigiti wa mundu kiumbe ni atwarithitie na mbere campaign cia kuga muingi wa Kirinyaga ukamwe mweke akiranira kugacirithia utungata wa ugima wa mwiri. Mkinipatia hii nafasi hospitali yenu itakuwa ya kwanza kufanya renovation na tukuje tuweke maji turudishe madaktari wote ambao walifutwa kazi. Handu-ini ha Kameme TV kaunti-ini ya Kirinyaga njitagwo Wainaina wa Kiarie.